Sini teman-teman lebihku yang kira masih yang difungong Allah subhanahu wa ta'ala. Pada lawan imaing pada nreu siki si mata syukuru lauri sesi arajanna fungong Allah subhanahu wa ta'ala. Na karena Yesoe pesumak barakai mengkagi na madepu-depunga ilalenna enro mak barakai dek nalaing sangadi pitangi tandra atau peketa lari from Allah subhanahu wa ta'ala. Salawa inringi mapassalama masa lauri alim alabdikna panguluta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yai nasrikie pemase nenia asalamakum, Nabi yai kiring oleh Allah subhanahu wa ta'ala rilebok na yatanai dek laing pasangadi engkaki peringi contoh engka nabita pereki contoh laleng kami nam malempu yang kawe yak kacueki letu mapokoe. Sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nareko meloki pikiri nikma yarega papinyaman nareki pang Allah subhanahu wa ta'ala. Nulle deyule bilang gangkana nareko sininna wa natasi'e sininna wa yang kai rilino dipancaji mancaji tintana pulpeta melomuki papinyamanna pang Allah subhanahu wa ta'ala. Nasibawa sininna daunge yang kai rilino dipancaji bota muki papinyamanna pang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dek gaga tu dek nawedding maka dek naulay yuki yar papinyamanna pang Allah subhanahu wa ta'ala. Gangkanna makada pang Allah subhanahu wa ta'ala ilalanna aku ramalabie wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Narek kunasang iko rupa tawe milok ko bilang siaga egana papinyamang warengi rupa tawe maka dia pun Allah subhanahu wa ta'ala la tuhsuha de masa mulai bilang siaga egana papinyamang nareki pun Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yai denre egana papinya menariki pang Allah subhanahu wa ta'ala. Salah sedina ni ya senge nikmat Islam, nikmat asal lengeng magina perlu syukuruk ya senge nikmat Islam. Nasabah ya tu tak sedia rupa tahu nareko yang manaran ni pola rita matuanna dua itu pajajianna dia tu nak pilih-pilih makeda loka yang manara boleh tahu selenge meninna ka pangut di mapilih tahu barang tentu kumana ki tamatua selenge lipancaji tapi dek gaga makeda udik ki mapilih. Nah karena itu perlu syukuruki ya senge nikmat Islam, nikmat asal lengeta. Perlu jaga ya senge nikmat Islam. Apa mula mencaji tarlino letu matu rewat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Magina perlu jaga ya senge nikmat Islam. Nasaba masakan itu nita dipancaji dalam keadaan Islam anak-anaknya seleng akan tetapi pada saat rewa di pamasina pun Allah subhanahu wa ta'ala
mesui polia selengenna. Ya penyebabnya ya mungkin bisa jadi karena ekonomi, karena tuntutan misalnya pekerjaannya. Nah mesui polia selengenna. Ya, biasa tuh minta gitu. Ya mungkin karena pernikahan bisa jadi tuh. Nah balu ya selengenna, nah pematama riagama lainnya. Jadi perlu sih jaga ya nikmat Islam. Nah sabab nareko liwe gane misalnya sumbangata lor masih sosok ya nyale tamak kamala nekia de gage nikmat Islam. Ya, dito na tiguna maning ero. Nasaba de gaga patimpa na ibara na pintu bolai. Nakudek gaga ya sengi Islam. Jadi perlu jaga ya dia nikmat. Ya naritu nikmat Islam. Sidang jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dinato penariki papinyang Allah Subhanahu wa taala inaritu nikmat keamanan. Engkaki amang narek ko meloki mapogaw anu madeceng. Narek ko loki majuma. Engkaki merasa aman, dek gaga ganggu-ganggu ki. Narek ko makita ki rin negara saliwenge. Narek ko jakna makada majuma. Masumpayang sosok matau nasaba narek ko masumpaya ki ya tanggunganna nyawata bisa-bisa yuno ki. Nah ini lau na ada makida idi bawa mapilen rong kuteki masih gie ila mas sempajang idi bawang dina pada kasih susurata misalnya ku Palestina narek ke mas sempajang mataui nasaba nyawana ya perlu sih sengi syukur ya sengi nikmat keamanan. Makuto perupai menariki Allah Subhanahu wa taala ya sengi nikmat kesehatan. Nareko engkana nikmat Islam, engkato na nikmat keamanan, tak nareko de sigaga ya sengi kesehatan, mau tatu itu jama perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jaya telu nikmat cek dek nikmat. Nareki Allah Subhanahu wa taala. Naya sininna nikmat perlu manang syukuruki. Perlu ijaga. Bagaimana caranya? Ya, kita senantiasa melaksanakan perintahna Allah Subhanahu wa taala. Sarek kwa mengingkaki si mata syukuruki. Kaki matu natambangan papinyaman na Allah Subhanahu wa taala. Pada padanna makdanna Allah Subhanahu wa taala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Narek ko misalna angka motoro tay syukuruki. Nakude pagagay syukur kitoy. Tawa makdi Allah Subhanahu wa taala riaya narek ko nasa syukur ko. Utambang aku tu papinyamakku. Tapi narek ko kana misalnya motorota na lo sikioto ya dito na magaga. Tapi perlu syukuru kiyolo yang kay punay. Nasa makkiday po ng Allah Subhanahu wa taala wala in kafartum inna azabi lasyadid. Narek ko nasa di mo syukuru kay warek ko pacalla ko nasa kami na mapedi. Ya sinna nareki Allah Subhanahu wa taala perlu manang syukuruki. Nasaba engka mana tujuanna. Engka mana tujuanna magi na yamitu nareki Allah Subhanahu wa taala. De nareki orang parang maiga. Nasaba bisa jadi nareki orang parang maiga Allah Subhanahu wa taala. Ya engka kimata de ipugawi parentana Allah Subhanahu wa taala. Jadi to sidik namanya misalnya orang parata ya bisa jadi nasurak selalu makdep dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi engkau mana nareki Allah Subhanahu wa taala. Jadi tergantung di mana mani umat selenge
pule tega ki mitai, pule sudut pandang tega ki mitai pak berena pong Allah subhanahu wa ta'ala. Sini masalah malabie engka manang hadir. Narek ko irite kondisi nama kokue maka natakdirkan ipong Allah subhanahu wa ta'ala di tahun 2020 sininna baik umat selengi maupun saliwenah engkani terdampak ya senge virus COVID-19. Ya masakan ini mungkin rampe virus corona. Ya, jadi virus corona ya mungkin may gato makkedai di ya acile-cilen na misalnya bangsa barae natungka-tungka manitaw ya tapi perlu ipahan namuna ero bangsa barae liyo egana doi nah tapi narek ko pang Allah subhanahu wa ta'ala di gaga campur tangan nakuro dito na lejaje virus ya, jadi jangan pikiri kira boleh tege virus akan tetapi makukue padangka kita peri bahwa napangkay pong Allah subhanahu wa ta'ala virus kamana hikmana yaro terdampak virus kamana hikmana lo napita pong Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabay itu terdampak ya engka dua macam na engka to na kena langsung virus na engka to ya dia na kena mi tapi narasa katoi dampak na virus ya misalnya wariki contoh ya idi papangin-pange misalnya no ni hargana baleta na kena toki dampak na virus idi patasi deto na namaega de nama tandre lina bukata no ni hargana garata na kena manek yasna dampakna. Tapi narek komita ki dari sudut pandang lain ya bisa jadi wadiki kurma tu syukur sih ya misalnya ini ya engkana ta misalnya napoji na marantau tapi karena virus ini na jadi loka berarti loki na paundro si bawa anak ta di mana kuro engkah hikmah apa sallallahu pang Allah subhanahu wa ta'ala ilalanna dia kajajian ya gangkan nama kokue udito ke sesyukur nasabak magai ya ulang-ulang mak diolowe ya ditahan mana ki de yule mak juma de yule mas mabela ya gangkan nama kokue mapamula ni pang Allah subhanahu wa ta'ala napano si rahmatna ya mapamula ni mak juma ya wadin ni mungkin masulama bela tak buka ni enrang-enrang mak balancang lainnya ya ramana di syukuru kina makkokoy ya nasaba makkedai pang Allah subhanahu wa ta'ala ilalanna kurang malabie tapi tan itu naseng asola-solangenna yair lino nasaba kung kau kena toma rupa tahu ya jadi maka dia Allah subhanahu wa ta'ala mungkin asa solang tapi tan rilino nasaba kung kau kena toma ya rupa tahu nak maka dia si Allah subhanahu wa ta'ala supaya nasa mitai akibatna pole aga-aga nu pugau ya uditoki mapikiri maka dia virus tipano nasabak mai gani dosa-dosa purai pugaur pun Allah subhanahu wa ta'ala nekina padoni ya udiki makada pacallana pun Allah subhanahu wa ta'ala nolle ritau mega dosana tapi udito mencaji painre ia teperta ya nareko narasakan ni ritau kami nange biasa mau pugau gau madeceng narek kongkai si mata sabara labek ya senge yahe virus corona amat tugeng kami bawa makada pole mana pong Allah subhanahu wa ta'ala ya insyaallah engka mana kitu ma turun tu hikmana yahe kejadiannya sini masalah malabie engka manang hadir matapul dari pong Allah subhanahu wa ta'ala termasuk nih rukun iman yang keenam. Ya, jadi di sini umat selenge maka wajib kita peri sininna aga-aga
na pancajie aga-aga kejadiannya pasti sininna tu pule mana ri Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari Allah subhanahu wa ta'ala liwat nasang menakjubkannya tu pengkabena tahu selenge sininna nasang urusanna anu madece manang ye nasangnya iruntu ipang kau kenge narekong kai pole ritawe narekko nakena ya senge asnanang ingke si mata syukur lari Allah subhanahu wa ta'ala narekko na timpa ya senge abalakang asussanang ingke tu kami nasabara ya nahi termasuk ni tahu rupa tahu kami na mata lari Allah subhanahu wa ta'ala nasabak magai dena makeda anu maegam ya gaganna na syukur lari Allah subhanahu wa ta'ala akan tetapi narekko iruntui atas salam poler jama-jamanna engkai sabara lari Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Narekko juga iperhatikan ni keadaan nama kokwe maega ni gau-gau yarek ga perintana pemerintah ya untuk bisa mengurangi ya senge ya dampak na virus disuruh mana ni mon ribolata ya disuruh mana ni de lo ke depu-depungan akan tetapi ya saya disipaingi makeda perlu manang irita yahe engka manang hikmana nareki Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya makunya urapi gaki kata bawa pencoe sarekuamangi ya engkaki napabelai Allah subhanahu wa ta'ala pule abalakengi sarekuamangi nangkaki mantu mencaji rupa tahu ya kami yang bertakwa dari sesena Allah subhanahu wa ta'ala dan kaki mudahkan sininna urusan taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni